ki khubor ka Batisi TV. Lawan ra ashapi dak Orange Nissan Looms Hope Ho near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka M Crown Hotel Kendailat Shillong, ka Three Olives Restaurant, bala play nakbentaban Shakriya P, hapo ka jingada jong ka Bio Bubble Antivirus Coating, ringkat ka Cosmic Kingdom, ka Jakai Lekai Bapaw ha Shillong, bala yada na ka Bio Bubble Antivirus Coating, bala le da ka Meva Enterprise. Ka Nongpoh Town Committee kepala yalam da uba CBCM kumu chairman, bat uba regional Kharkamni kumu secretary, kala yok Pdeng ya ka Khusnam kum ka Town Committee kapa Jingpyntreikam hok ya ki Skhim ki balawan lengba ka PMAYU, bat haka jokopor ka wei kalong keme kala yok Pdeng ru ya ka Khusnam, Namar ba kala Jingpyntreik bha ya ka yeng. Ka Nongpoh Town Committee dangshen kala yok Pdeng ya ka Khusnam bala tip kum ka best performing Nagar Panchayat bala IT dau Harpit Singh Puri, Honorable Minister of State in charge Housing and Urban Affairs, bat ka kong Lusibon Singkli pat kala yok Pdeng ya ka Khusnam bala tip kum ka best house construction halor ka Jingpyntreikam hok ya ka Skhim PMAYU jong usnem arjar khat khandai. Kinong yalam jongga komiti gila ai khublei ya ka Sorkar jela bat kumju ya ka Sorkar Pdeng kabala itu ya ki kam bakani ka komiti gala pentrei. Nongpoh Town Urban kaba pek sakni nak dari Jingpyntreikam tu jom kislong kita hapo ka Urban Nongpoh dia nak beli sebut AEP tapi lawan poin sangat dia nak beli kampam ya ka PMAY Skhim kabala lembau Prime Minister Jong Narendra Modi kabala ai yang ia kan Skhim nak benta jong kampam di baduk di ba duna ka jinyok ka jingkot nak benta penyok ka yin ka sen ka bakha dengar rong ade ka wena ka noyok Jingpyntreikam nak Skhim ka bangalayo nak ka Skhim te habangayo ka Skhim tengah lapun kam hok ya ka te nak ka jing long hakipor ba mchwa ka jing bomdon ki ngisem ka bakha te long ba ka jinyok jong ai ka Skhim ngadon ya ka sim ka banga ngahi kan kam hok ya ka ba banyu kata kayin gak kamha pensong bensa junong dengan aku beli sibun ya kino play jongka urban affairs lu kum ya iba Jason renjak di kong pasa iba juan kami nak pos ka por kayin jonga kinong kibalong lo kino yalam lenti nadu bangat sang snai kini kayin ila yalam lenti yang aku ban le jadi pensinai kayin ilawan batai ila penilenti yang nak jingyo pisaru I la yale hibat penyo kloi yang berdanga ngalayo ya kita bisa kita nggak perlu kam hop kita dia ngalayo kayin kebakat kan ya nak dokumen sibut nak kalian jonga aku gawe nak nongyo Jingpyntreikam nak ka Skhim dia aku lelang ya ba ya baru di tim work bang ba ibala ya trelang mang bantah kan ka Skhim PMAY dan penjit-penjang dan ya budin lang nak benda ke Jingpyntreikam ke Jingpyntreikam hok ya kan nah ki properly ki longging ki bala yo hapo gri India kong resiben ide we na kita kena kali ang kasnong ni snowman at ni ay kaburong ka Jingkublei kong resiben ibala le bhai kene ka Skhim ke bala yo wala jing rap pisa belong tang silak sanpo hendrei kat kene ka ying ila lawan pendem tinggal ay kublei kong resiben sengkeli ni penparu ka Jingkublei ya ka Nongpoh Town Committee ka ka Jingpyntreikam bapet bakami yang jing ya ibe jong kini project ni penparu ka Jingkublei ya ka office jong assistant engineer urban Nongpoh ka pha ya ka nomination jong kong sipon sipo ka ministry jong ka housing and urban affairs na kalian jong asa sin ay kublei kong sipon congratulations ye bana kemen Skhim bagi we gilong ye ngiro giban sayo ya kana project ken buat kana kusara jong ni tingi kum ka town hibro ka wingi ai ke kublei karpang ya I makan long kan upsa ya kiwi ro kilong ying ki badang sa batei kinang te khamha shishu namar ka bakong san hi kadai ka jing nang ban penun kame ka pisa bat ka jing sokit klik lag menta kayin ka samla jong bat ka baar na kalian jongi ni pan pauru ka jing
songo ya ka central government lang ba ka state government ni ka ba lapan bangkat pang ya ka Nongpoh town ka ba dei kum ka sorit ka ba long ka underdeveloped town ni ki khatwe snong ke badang ne apo ka urban ni panpauro ka jing apil ya baro kinong snong baro kino yalam snong apo ka Nongpoh town bakin dan kamen sim na kamen tamban nang yang kiu sakrang omban kanang din hakabang ilayo kat kinigilan ki jerap na ka Sorkar India lang ba ka state government bang ilayo ru ya ka best performance haga jelam jong ki ramba snong ba par ke jing pegnor ke jing ki ilala ban yo ke kene kanam apo ka state ni yo mangi na po Nongpoh town so ban ai ka jing kumlei ya ki para ramba snong ki besim ke jing kit kli na kamanta ban ya Pdeng ya kilongi ki badok ki ba dan kam sisha ban ya jing ram Sorkar ki bala pan dan kam ba ka jing supervise ki snong ba kam tam le ya ram ba snong jong ka nangkra di ba Celestin sekli ba dong we na ki samla ram ba ki besim ke jing kli ba lama ki snong ba Pdeng ru ba la ru ban wanra ek ne ko burom ya ka snong da ka jing tresitam jong ikon ko sibot na kaliang jonga so ai ka jing yarok ya ka longing jong ikong musibon ya ka dapat snong kra bat kumju ru ya ki perlok ki betre po ka town kam tam ni ba renong ba de secretary maya rap ban bodin na ko pos ko por kita kali juga ko chairman ai ka ni jing yarok bat ka jing tenturu ya baru ki parang ma snong makin sim ya be jing kli om tang kum gini skim wat ki we skim ru bawan po arban ni pendon kam hok ma ni tre nang ta jing pension ta bisa ketika kubur kenapa kantam bikin skim di central sponsor skim kita itu recognize berkamju kamja apa dulu keba kesulitan dia akan lagi lembaga Ministry of Housing and Urban Affairs ban seluruh neman ai award baik itu ipat kiba yo ke beneficiaries bagi dia bah Jingpyntreikam bah but impeni kanu sa bah ya ki ipat kiba empat dunia dan sama po kantam po soret kene ke sore tiga Jingpyntreikam jingla jingkini officer dan PMAY unit nasional pak jasan penja komersalan pasa kiba latri mid step ban Pdeng ban litpet ban kit kria nangkat benjing don lang jungi ke support ke kiyo na district administration ke jingkat jong ba state engineer urban ke bala yarap ba dadang iyo kini ke buro menta ikong disipan ngane ke town ke di lembaga Jingpyntreikam ke di team work ke team work amal bangi dan benjing terlang tinggi community ba bala na kasol India lembaga Ministry of Housing Affairs kala itu ya kan Nongpoh ya kan performing kila jadi best performing nagar panchayat ni community lembaga Sorkar state jela ni inang yo syuk kiwe kila marbalan angi i kila itu ini organize ni Jingpyntreikam kila man ai syuk sebu bagi skim kila jeram khantam ekin usam tahun bro